Naša preporuka ove nedelje je knjiga Pismo osamljenika koja je izabrao, napisao komentare i sa nemačkog preveo Milosav Slavko Pešić. Iz ovog neobičnog, ali kada se zna ko je autor pisama, onda vrlo razumljivog i, rekla bih, definišućeg naslova, krije se 40-ak pisama Wolfganga Amadeusa Mozarta upućenih ženama, majci, sestri i supruzi. Veliki poznavalac Mozartovog života, muzikolog Alfred Einstein, rekao je za njegova pisma da su to najoživlja, najiskrenija i najprirodnija pisma koje je ikada napisao jedan muzičar. Za Mozartova pisma također se može reći da su i najšokantnija i najoriginalnija, a ono zbog čega je ova knjiga posebna i izuzetna jeste prevod Milosava Slavka Pešića i njegovi komentari koji stoje u svako pismo, često su opširniji od njega i ne samo da pisma objašnjavaju i dopunjuju, nego i raspršuju neke zablude vezane za Mozarta. Mozart je kao jako mali, dete otprilike od 3-4 godine, bio opsednut brojevima i detinju potrebu da žvrljaju po zidovima on je ispunjavao tako što je po zidovima ispisivao brojeve. I to ne samo obične brojeve, nego je čitave račune ispisivao, što samo potvrđuje kako je izuzetan i nesvakidašnji bio i s pravom se može pretpostaviti da se nije okrenuo muzici, postao bi svakako genijalan matematičar kako je genijalan kompozitor postao. Ali koliko god bio naklonjen brojevima i matematici, u tolikoj meri, ako ne i više, nije bio naklonjen pravopisu, u što ćete se uveriti pročitate li ovaj doslovan prevod pisama Mozartovih. A Mozarta nije lako prevoditi, ne samo prevoditi, nego je i sunarodnicima Mozartovim teško da ga čitaju i razumeju, jer on se nije samo, najblaže rečeno, poigravao pravopisom, književnim i neknjiževnim jezikom. Dakle, pisao je kako mu se prohte, a ne kako bi trebalo i u tom svom pisanju bio krajnje nekonvencionalan, nego ima običaj da izmišlja reči. Izmišlja sopstvene reči namjesto onih koje mu se nisu dopadale. Tako da su i priređivači njegovih pisama, kojima je maternji jezik nemački, imali problema da te reči razjasne i objasne i ne uspevši uvek u tome, pored njih su stavljali oznaku nejasno. U ovom prevodu Mozartovih pisama te reči sa oznakom nejasno svedene su na najmanju moguću meru, što samo pokazuje umeće prevodioca da pronađe odgovarajući izraz i da da objašnjenje ne samo za ono o čemu je Mozart pisao i okolnosti u kojima je stvarao, nego i za eto sve te njegove svakakve izvedenice. Jedna od zabluda vezana za način na koji je Mozart umro jeste i ta da ga je Salieri otrovao. Prema posljednjim istraživanjima i opisu simptoma koje sam Mozart naveo, utvrđeno je da je on zapravo umro od trihineloze. Također, jedna od nelogičnosti koja se javljaju u pričama o događajima posle Mozartove smrti jeste i priča da je Konstanca, supruga Mozartova, otišla na groblje 4 dana posle sahrane i grobari nisu mogli da pronađu Mozartov grob. Istina je da su grobari Mozarta smatrali za siromaha bez porodice jer je bilo užasno nevreme i sahrani niko nije prisustvovao, ali i sahranili su ga u zajedničku sirotinsku grobnicu, ali takve grobnice čuvaju se 7 godina i nelogično je da posle 4 dana nisu mogli da je pronađu. U stvari, Konstance je na groblje otišla posle punih 17 godina i u svetlu tog saznanja sasvim je jasno zašto grobari nisu mogli da pronađu tačno mesto gde je Mozart sahranjen i zašto se ono ni dan danas ne zna. To su dakle samo neke od stvari koje ćete vi pročitati u pismima i pre svega komentarima iz ove knjige koju vam ja preporučujem ne zato što je to jedini prevod Mozartovih pisama ženama kod nas, ne zato što je većina ženskih revija ovu knjigu ocenila vrlo visoko, niti zato što ju je časopis Playboy svojevremeno proglasio knjigom meseca,
nego zato da biste upoznali jedan nov pristup epistolarnoj književnosti i da biste pre svega saznali, kako je napisano u jednom prikazu ove knjige, šta sve može prevodilaštvo kad postane umetnost.